Tadi biasa. Bibir kering. Apa sih kerjaan? Bok tua minta ke mak sakit. Pak mengi. Tak ande ngalaku. Oh, neng mesti orang kaya harus. Tak corak kenal lo nak. Jom besen nak lu. Titi korban lagi. Anda dok bensin ni. Assalamualaikum. Salam. Apa cong? Lah kau apa? Ada yang kau ngin-ngin. Apa? Dan sobo. Nak nyengir. Tak nyaman neng. Apa je bola? Ketel. Oh, babi ni kan tak boleh nang kecibian pesepen aja. Apa? Kalau orang dikit. Kalau orang jadi ko kan tos tang laki wadi saki anu nyiram jepi apa? Mbak minta tolong. Apa? Sepeda ada bensin kok. Kami minta tolong kan kok. Ikan den dikit minta kapak aku. Minta kapan? Injau. Keci ban mun tak ada bensin sama jalan. Saking ruaja le nak kata neros. Ntar kata neros apa? Nak kanan ntar kata neros suruh kenang nereng tua disa. Foto. Atau foto? Ban siapa? Ban ring gila orang disa kenang nereng gila. Tak mereng gila sih. Iya disa kan neros suruh budi ring gila na ban. Marah pas kok nginjam bensin beli kas bekas. Beli bensin. Tapi kontak enak. Akan enak. Kita mata pak berde ya kok kengan kuning. Andi sitong nanti pesek ini ya kok di saya ketrekengan redeki sosokan pabeli. Ya. Iya tenang. Deki ban lecek. Tak ke lecek je Pak. Kan kok ibu dan roman mbak ro. Iya kok tahu banjak siapa bananan kelebu narwa kan cengkal tekanan kelebu na. Ban kebola kapan di kontak. Ada berki ban benar beli bensin pabeli sosokan kok beli tahu deki ban cukup. Oh. Saya ngapa? Iya babali, iya bakot. Ba, udah kena bensin na may oke. Mbak minjem HP Mbak. Kenapa banjong? Anu nelpon akan tidak bulsan dingko Mbak. Andi HP, tak ada pulsa jual HP ke beli pulsa. Ya burung, makin beli pulsa. Isa apa kajin siapa? Iya ke beli si muda HP na. Par bilang nginjam kecil. Tos kelun. Kapan kembali ya kelun? Berapa nomor lah? Marah kok cuma. Nelpon siapa buat? Kanca kok. Lo, bro. Ning HP ji tak kopok je. Kok ni kak? Kok ni ya wanita sana? Ba kelangkong ya? Ba kelangkong. Aduh, ngaku aja tipu ni kena. Oi. Tak terkok dong. Kadang Mbak. Besok. Tunggu Mbak telepon. Golok. Bensin kok mendeh. Iya nama ajar kok pokok-pokok. Majar kada ke lu, majar kada. Dia mau beri tukang ojek suruh majar kado. Majar kada. Aro kan lain. Bong ojek suruh majar silala depak. Kok majar kada gitu. Nunggang kok. Le tak rugi kan kok. Mak lecu, tak anak-anak kelibun nah. Tapi perekenan. Tas lu. Lo ebi tau nggak ki? Lopo dek kita pak kak. Kena sapo lore lah. Iya kok nongkok ya? Ya. Bukan nak ruang, nak cacat uku. Otak nuruk becing ada dalam buat can.
Rugi kok ngoje kepeku kan kada. Nang nanganan kelebun mak terarura mak. Ara apa le? Engkau ngoje kepu kanan kelebun nah. Iya ara apa Pak? Saya tarik kada. Terus di mah. Kapan kau ongkang ngesur dek lauk mancelat? Aruanan kelebun arwa. Engkau japok tepokian. Berumah. Kela ucap tak ada bensin nah. Pesan ko nanti pasal seketebo kape na karibo kita ko sosan ropa boleh congong grungong kata. Ya, lah japok tepo. Kok japok tepo sa perianan kelebu tikengkal kado polero. Engkau yukian. Kesakilan bentai nah ha? Benjapok tepo apa? Uko pese kela ngucap tak ada bensin nah. Kare beri biko beringin jam mister bang rasa namang ada gitu bu. Kalau sosan tak ada. Jikan telepon kelebun. Mbak nyaman mbak engkau happy. Padorma. Iya kalah keburuk yan. Pangocang nelpon na minta ko ni kakanjan. Yo anjir si paling raja yo. Lah tak nyaman jaro. Mayu pancing, so mun tak pancing tak beli. Mayu marah. Ini bon tak manin. Mun ko punya manu cak kapan rene gonde Are tak ndi HP ko. Inja men komen pa kuni gonde di pan kan kelebu. Apaan tegep? Apaan kelebun kan? Ya sila pancing bese. Biasa na wang edis saro bobo na kan nyur. Mana cari di sana? Are marador majaran are ya pesen are ano. Lutale. Iya dekire mun tak pada itai kening secacat tro. Ini dia cengkala. Kena murbis. Lah rujut. Mak ibu keluar berenang bu. Tak tahu tak macam bismillah wang rasa ke boy. Semelepur tak tepak kalam Jumat manis. Iya paling tepak kepaeng. Tepak kepaeng. Mimi. Sabar. Iya sabar di sana. Nan jadi bakar. Dina rasanya mantap ya. Iya jadi nama arena male. Ano, cacat terus. Kok melarat? Oleh saya ketebu sa salakku. Arang. Kok nyeram cap bisa ada penting tak Oh setia capi muda. Bila oleh saya ketebu. Nak marin lepet tu kan arwah. Awas murbis. Hadirin, hadirin, rin, semuanya, no sebo, lela, kibun di bese no bese kuale, bese on kuat, aku pun di bese jangan, ambutop loh, ay, bese, aku benih dengan nak, jadi benih bese, ay. Ngimji. Ai. 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 Aduh, Ria sebut jangan kelebun ada kebo kapan Ria dong ya. Tuh, kita mana ya ke bola apa saja. Nikah. Berapa kena? Kanan dia nikah. Berapa jong labu jong? Ayo jong labu. Nipu, mulai gelap nikah. Mak piro dia? Colon. Oh, di kalau jokon Berapa berapa ya? Colon. Berapa? Hah? Berapa ya? Nah, gimana yo? Mak im pun guna keteloy berapa cerita dulu. Kela kenika gulang ucatan di bensin kare beri pesebi gulang ucangin jam bila baki ki buburu ode supaya dana kenika. Saya ketebu din gula. Mak cuma curah ya tang rakyat boncong. Apin gula pa kala dia buburu. Kalau pesek ya. Kenapa? 10.000. Din gula si balai raja pa tahun yang cepat kamu ambian. Minta beri jojon bimbian ki mak kini kecil tengkal. Ini tak beri jajan. Ada jajan akan 10.000 benar. Andre Minangka penerusan kok iding tengkal gini katanya ke boy penerus kan gini ka adu-adu ke rakyat gini ka kencong jadi penerus Abu sekalipun tangala kampian kan gini ke tangala kampian an muncung tang rakyat kok tak ebet 3.000 tak ebele boleh gulaku Dina iding apaan ban babeli mesin je sedikit babeli iding sapura ban sapura gelo sapura ke beli
Suara. Asa pora lakuna komat boleh. Laku na la. Ani ka konde gula ka tapi ni ka di gula sa tebu di ni ka HP. Din gula sa 10.000. Iya, hari nanti make tangan anak. Engkau tak pandang bulu. Walaupun di tangan anak, mulanya lah ke sahabat boy, pakun kok bersikap adil. Ki kok tu. Hari nyaman kan nak bentuk. Beri pengajaran si paling kini dalam artian meletak biasa kebiasaan. Orang kini tapi saya sakit ibu malaran. Ini Sa alau sari putih wah. Beni so. Saya beri motak ben mi tau. Tak boleh. Susah. Bolong, melihat piolen long bolong Ben pula ku me calon DPR, ben tak pilih ben orang. Saya ramai lagi kini ka. Mak ngaji tak boleh. Sila ko. Bentar ke DPR. Engkau magi kelebun bentang anak. Kelebun tak kerja. Ben takun ben kok yokom tapi ringan kan kuina kana. Kok tu atil. Beni rakyat si lain yokom. Mulanya lah. Bentang anak pakun ben kok yokom. Pula. Ben mole deki sarasar kalaku foto nyiram bekok. Nyiram bekok ya seloke. Sep kini ka. Ngaco atau mana laku Makale, lagi tadi dia. Ya, mita melarat tapi saya tolong melarat saya cong dia ko ni Meletak lakuling ngeleleng, hari nyaman tanang selancang. Hukuman Islam tanang remun biasa, mun ring toy ketok, muning kok kutu potong tanang. Ini ngelancang. Dadi karena bentang kan tale. Tale Hari ini. tenang. Tenang. Tali basakan di tabi na laku sulon. Bangker ka anong lencang ka. Tekan. Ayo, tekan. Tale. Bah, mari jom. Mak aku lung ka am. Aku ni ka papo. Pin na diri ya.